sifa affaire di passeport di so yi hande écrasement no wolede fi mum e ko parce que golle wadi golle njane e nder mum ko yatta tele duubi tati duubi nayi conseil ji din ka na foppu no jogodiri fi yo ndaaru si tawi écrasement ji wawa wonde dum fo hari ronka kono alla newni dum do kadi newi communication on ko yo feƴƴu wakkilo den jama be anda fi golle wonade jokkede den wakkilo kambe kadi be humpito ko non feƴƴude surtout e ka wonden do hande de jogi do plus de 15000 personnes wonbe Italie do tawata ɓurɓe maɓɓe ala natde ko association ji ara ɗum ɗon conseil on hino satti seeɗa par ce que ko yeru moyen komin jogui kon ko yeru ɗum ɗo wona gollede ɗum ɗon noon ñande wo ñande cas social ji no yani tawata kaka mbuuɗi tete fureji no woodi nawnuɓe no woodi duwaɓe nattede kanno kamen meɗen gollidude hay OIM ɓe nodda e ɗo ɓe tigui tigui woɓɓe no faala nattede kono no min warrata fi ɗin kaydiji ko ambassade ko on noon ti nattirte kono noon ti ɗuma norte est ce que min heeɓay nattowomo ɗum noon fof haray musidɓe no nanirɗon noon no yiirɗon noon hani heeɗen ka nokkure télévision ɗo haray noon hiɗe wondi ɗo andanda hoorema nomi haalira noon hande ko aflamɓe hoore aflamɓe ko président ɓe hoore président ɓe nane o yi en tintodi e ambassade on immini ɓen haray noon hiɗon andi hiɗen mari Italie ɗo kadi hikkaniɓen ka leyɗe ɗon leyɗe portoɗo andanda hoorema leyɗe annasarayankoɓe ɗo wonan ɓen andanda hoorema ko enten kon pular ka meɗen wona fiyo faamu pon hakkude association ji ɗin e ambassade on wallitiɓe jama on fi ko rewi passeport ji ɗin wano yo yimɓe hettu ɗon andi buyi yimɓe meɗen no sattida e muɗum kono na ɗum ɗon tun hiɓe eti kadi e piiji buyi kadi andanda hoorema hara no rewi ka gurdam meɗen woni vie sociale on no jama on woni wurirde ɗon hiɗe wondi ɗo noon e hoorejo CGE on en salminayɓe ɓe anditine ko honno ɓe innete e ko honno CGE on kippi e ko honno ɓe yiri nde mojoɓere ɗo assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi taala barakatu aray o weltanama on jarnama e senamon on kadi e golleji konɗo wadde kon fof par ce que meɗen yiwude konɗo wadde kon woni ka réseau sociaux ji woni ka événement ji aray vraiment yo Allah ɓeydu yo Allah accuɗen haɓa juuta aray ko no yewtirɗon noon hande aray ɗe gaari ɗo télévision fi aray ka assemblé fedde ɓantal Fouta Djalon aray vraiment ko weltanagol ɓe e yi golleji ɗiɓe woni wadde ɗin e golleji ɗiɓe waɗi ɗin vraiment aray ko yo Allah ɓeydu jokkere en ɗanden newnana en vraiment aray jokkodirgol ngol naata ka association ji hande mo yi ko fedde ɓantal waɗi ɗo kon aray vraiment association ji ɗin fof no tora yo ƴettu exemple ko ɓe waɗi ɗo kon e aray telen no yewtirɗon noon minen ko ka sengo conseil de Guinée d'étranger me woni aray yewtuno kadi ka fedde indépendance mi explique seeɗa fi affaire ɗi passeport ji mi ɓeyta ɗo seeɗa ko yani e mum affaire passeport ji ɗin haray yi chaque fois Italie ɗo yo passeport ji no iwde ka men ara ɗum noon fof ko golleji ɗin collaboration entre ambassade on e conseil on kañum e association ji ɗin haray ko toragol jama on toujours yo yimɓeɓe naato ko association ji ko ɗum ɗon ɓurta wallude e ɗum ɗon ɓurta kadi addude newede e nder piiji ɗin hande so daari Italie ɗo joni ñande o ñande eɗen heɓude probléme ji tawata jama on buyno woodi windaki ko association ji haray no addande probléme e sengo association ji ɗin e sengo ambassade on par ce que ko si tawi probléme yani ɗo commune ji ɗin Italie ɗo ɓe nodda représentant laamiɓe guinéenɓe ɓen ɗo ɗum woni jemma woni ñalorma ɓe nodda e mi wawata ɓe innude haray on ti windaki ko association ji mi watama wallude e kono haray hino satti wano par ce que règlement intérieur ji no woodi ko association ji haray ñande o ñande noddugol association ji ɗin inna ɗum ɗo no yani ɗum ɗo no yani taw on ti ala association ji ɗin haray no teddi seeɗa e nder golle ɗen haray ko ɓurtugol windagol naata nder toon wakkilo so yi piiji buyno sottude sifa affaire ɗi passeport ji so yi hande écrasement no wolede fi mum e ko par ce que golle waɗi golle jane e nder mum e ko yatta tele duuɓi tati duuɓi nayyi conseil ji ɗin ka aduna foppu no jogodiri fi yo ndaaru si tawi ɗi écrasement ji wawa wonde ɗum fof haɗi ronka kono Allah newni ɗum ɗo kadi newike haray ko woni addi ɗum ɗo fof ko jokkere en ɗanden kañumma e waɗugol collaboration entre ambassade ministére des affaires étrangères e gouvernement on tawta ene wonɓe gaaɓen haray si e wawi jogodirde piiji ɗi newanto en si tawi en jogodirali piiji ɗin ko satta e to woni haray vraiment haray toɓɓere sakkitoro nen fi honno yen hombo yewtere nden hande mono faala tawtude CGE on ko honɗum oti watta woni section woni association woni kala mo joɓere andanda hoorema wonde ɗo faalani tawtude on e kadi ko ɗum woni sartiji moɗon ni e mono faala on kadi tawtude kadi ko honto yaata ɗaɓɓita
ƴetta on yiya on hiɗon mari site hiɗon mari page e kadi si tawi oti wondi e moɗon ko honɗum woni avantage ji oti wawata heɓude toon ni mbeɗen andi o yetti ɗo fi passeport ji ɗin kono meɗen tawañini kan woodi kadi piiji nder toon anda hoorema ɗi kippuɗon ko yimɓe ɓen woni humpitaki honɗum humpitoɗo en ɓayi haray ko on woni hoorejo on ala ɓurɗon andude ko honɗum woni projet ji moɗon ok aray weltanama demando ko yewɗon ɗo kon vraiment aray niveau conseil on taw fi adérugol conseil on conseil on ko kala association wonɗo territoire juridiction Italie ɗo on ɗum ko e nder ɗi pays ji jeenayyi ɗi ambassade on laami ɗo haray kala association wonɗo légal joguiɗo kaydi mum si on te humpitike humpodiri e conseil on meɗen mari site Facebook no woodi page no woodi meɗen kadi association ji wonɗi ɗo ɗin fof kala landiɗo fi conseil de Guinée d'étranger o wawa heɓude adresse amen maɗum numéro téléphone onno bureau on donc si tawi on ti contacti men waddi kaydiji association makko on tawi kaydiji ɗin ko légal mais wallay mo kaydiji ɗi légalisé ko ambassade itta ɗon haray fewdo ɗo ni meɗe windani association ji won Italie ɗo ɗin fof joguiɗi kaydi ɗin lettre tawata on lettre ɗon ko fi faalaɓe adhérude ka nder conseil ɓen ɓe tawe nder ton golleji ɗi waɗe mi arta e mum par ce que wona golleji kon ɗan manede kon ko hoore association ji ɗin minen mi woni gollude par ce que budget ala yewtama ɗo depuis laguine ton innama conseil ji ɗin jonete budget kono minen ha joni taw on budget men yaali kaka jiifaji wona ittede kala golle wonaɗe waɗede ɗo ko association ji ɗin woni moɓidirde golle ɗe waɗe ko ɗum waɗi haray golle conseil on hino satti seeɗa par ce que ko yeru moyen ko men jogui kon ko yeru ɗum ɗo wona gollede e ɗum ɗon noon ñande wo ñande cas social ji no yani tawata kaka mbuuɗi tete fureji no woodi nawnuɓe no woodi duwaɓe nattede kanno ka men meɗen gollidude hay OIM ɓe nodday ɗo ɓe na tigui tigui woɓɓe no faala nattede ko onno min warrata fi ɗin kaydiji ka ambassade ko on noon ti nattirte ko on noon ti ɗuma norte est ce que min heeɓay nattowomo ɗum noon fof ano exemple meɗen jogui ka fewɗo wonɗo télé Sardaigne e musidɗo men no toon o hattina cellal mo faala nattede kamen kono piiji ɗi welafi par ce que on wala association iɗen andi Sardaigne ka won toon no pooɗi donc meɗen dogude fi daharugol hon ɗo woni ɗum noon fof welata fi par ce que budget ala e haray ko ɗum waɗi so tawi meɗen puusude jama men on fof yo wakkilo naata ka association ji fino golle ɗe marsira par ce que si on tino ka association heeɓi probléme e nder mum association joni Italie ɗo ɗin fof jolnidira e juuɗe mo be itta yeru ko wawi kon fi o moye wallitagol mo way haray en ala mbuuɗi heɓeteɗi ka nder ambassade toon innata ɗin ɗo ko budget conseil on ma iwɗi kan ministére men inayɗi ɗum ɗo ko wallitagol conseil on ko yeru ko woodi ga kon ko wonɗen dogude hocca kon ko ɗum ɗo wonɗen ɗumannade fewdo ɗo taw bisimilla awa haray albarka haray on nani koɓe yewti ɗo kon ono meccane on toon contact ji ma page site ji maɓɓe ɗin kamɓe CGE on haray ko kamɓe anda hoorema nanon Italie ɗo tumɓe woni hiɓe howi leyɗe buyi hiɗon wawi tum anditinde ko leyɗe jeelu howɗon e nder Europe ɗo c'est à dire anda hoorema couvre ɗon ok donc question labaɗo wano conseil on conseil ji ɗin ko ambassade kala ka marɗen ambassade diplomatique e nder adnal on fof hino mari conseil de Guinée établi à l'étranger ɗe mari noon fewon ɗo 53 ambassade e nder adna on fof donc ɗum woni ɗe mari 53 conseil et 53 président e mi andintina ɗon haray on 53 président ɗon ɓe immino 2022 mi yewno Conakry toon min joɗɗini o bureau inteɗo haut conseil de Guinée établi à l'étranger aray jama buynani fi ɗum par ce que golle buy waɗama kadi hay ko dépôt kallu mon sumuno mi yewno toon waɗi intervention ji naɓani yimɓe ñameteje ɗuma woɓɓe yiyaray kay ka RTG piji sifa mum yalti donc on ko conseil ɗon meɗen gollidude bureau on ko président ɓe conseil ji ɗin woni nder toon kadi donc réalité on mo be hino andi ko woni e nder pays mum on ko ɗum waɗi hande fopp no jogodiri laguine woni laguine ha hewti extérieur enen wonɓe yaasi ɓen haray conseil ji ɗin no jogodiri 53 président on fof kala ko yani nokkugo mais waɗi intervention ji Mauritanie Tunisie nokku Égypte
nokkeli bus haray ka probléme ji yanno conseil ji ɗin no jonnidirde juuɗe inna ittuɗo si innama joni ara yo ɗum ɗo yo itta min hawtodiray kadi minen en tant que président conseil bureau ji ɗi min itta fi jonnugol hato jimɓe ɓen donc haray ko anndingol jama on doole wonɗe joguiɗen en fewdo ɗo haray si tawi en jogodiri en wakkilike haray vraiment diaspora on ino mari doole fi gollugol piiji ɗin ka nder leydi maka wonɗen noon tigui bisimilla bisimilla taw haray on nani no ɓe yewtirɗo o noon haray ko ɓeɗo hikkani woni hoore ɓe anda hoorema CG on conseil guinéen à l'étranger haray no ɓe wiri noon hiɓe howi leyde Buy hiɓe howi aɗa hoorema nokkereji Buy enen wonir ɓe tati ɗo ɓe accanayi on page mabɓe on e contact ji woni toon ni hara kala faalaɗo woni section woni association ma kala faalaɗo humpade toon humpede ma faalaɗo kadi collaborde mabɓe kadi ɓay haray ɗon andi ko jama on goldete kala anduɗo no mari tala ma andana hoorema no wawi ko wawata ɓeytude muɗum fi andana hoorema yo piiji ɗi ɓurtude wona den meccane on contact ɗin haray ɗo wawi ɓe contact ɗo woni ka email ka numéro ji maten on maga page wonno toon on hara wawi humpude mabɓe président albarka moɗon on jarama mi weltanike on jarama albarka onon kadi aray yo Allah accuɗen haaɓe juurta aray toujours communication on koyo feƴƴu wakkiloɗen jama ɓe anda fi golle wonade jokkede ɗen wakkilo kamɓe kadi ɓe humpito ko onon feƴƴude surtout ka wonɗen ɗo hande eɗen jogui ɗo plus de 15 000 personnes wonɓe Italie ɗo tawata ɓurɓe mabɓe ala natde ka association ji haray ɗum ɗon koye retour wakkiloɗen communication on feƴƴa ka fottuɗe wo pousse jama on mo be vraiment yo jokku association wonɗo ka localité ka wonɗon haray on jarama albarka albarka moɗon on jarama bisimilla